So now may isa manan nga kahit kung isuro ka na kayo, Jesus Christ is our Passover Lamb. Hallelujah, let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for giving us your Son, Jesus Christ, as a lamb for us. Thank you for the revelation of your word this morning. We ask the Holy Ghost to reveal in our hearts the true message of your Son, Jesus Christ, as a lamb. We ask, Father God, for enlightenment. We ask your Holy Spirit to penetrate our hearts, our spirit, soul, even our bodies. Reveal and establish our faith, Father God, itinaytuy nga resiban mi manen. So thank you, kadagiti life nga ag-change, life nga ma-transform can ma-establish through your word. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Palakpakin ni Jesus. Praise the Lord. Praise. Handa nga galutan day imat tayo ngagpalakpak. Amen. Hallelujah. So now, 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Habang i-praise the word of God, praise God. Ado nagiday kakabsat even, nagiday kakabsat international, Ilocano, they preaching tayo, pero praise God, nga pinpenetrate, itinaduma-duma nga nation, Israel, Canada, and some of them, kat agri-request na iti prayer through phone, at ado na kita nga mainin ka, tinado mga testimony da, nanggag na the word of God, kat in-apply da, kat naagasan da, tinado man, na-set free da, di problema da, kasi the word of God. Amen. The word of God is alive. Kaya damot yung may isang nag-testimony, kakabsat nga nag-Bible school, nga idihan na maawatan na din nga mensahe kaya siyempre at dati church nga ron nga atindaran tayo amin. Pero day inala na nga teaching, nga manong nga teaching tayo dito, kat inulit-ulit na day manong around. 6 times nga inulit-ulit na day santo na enlighten nga nalawagan. Kat adan nga kadwa tayo dito and adan nga Bible school palakpak kaya po Diyos. Isungahan nga umdas din naming sangkalang nga nagdengeg. Di ko na hangwa mawawatan nga minuli-ulit ko. Ang gana nga na set free ak. Nga na-reveal kanyak na day. Teaching mo nga nagijay. Dayak nga nalawagan, dayak nga na set free. Hallelujah. Kasi ado iti against ka nagitoy nga teaching. Bagbaga na nga nagitoy iti teaching nga sugar-coated. Sugar-coated preaching. But denggan nyo ti testimony. Denggan nyo dagiti mag-agasan, cancer, stroke nga dagiday. Denggan nyo dagiti change nga life. Amen. Nga maduda giday, nga may bagbagay day. Preaching ni Pastor Romay sugar-coated. Ang may sugar-coated ka no, panay amin daday kwa, laang, damang kilkiliti tilapayag. Pero, no umay ka dito kitaan nyo na testimony, mang kare-rebuke na nga uray na lang kasla isuda ti matar-target. Kaya't nasoan, there is a Holy Ghost. Hallelujah. So now, mapantayo man na dito Jesus Christ is our Passover Lamb. Okay. So number 1, nga kitaan tayo, Jesus is the Lamb of God. Right, basag tayo day, text 2 tayo, day basihan tayo. Get rid of the oldest by removing this wicked person from among you. Dadyagamit kaya tinado mga preacher, no da nagbasol, remove that person. Say, iawat yung kini Satanas. Tagadagasay. Dipindi man ati iawat tayo. Apay nga kayawawat ka, tunggarag kamali, naawat tayo, di naibos tayo. Sino ka na tayo, itihanan nga na iawat.
Dayta nga tao, dayta di hanga kabagbagaan nga tao in the church. Nga kontra isuna, ijay word. Handa nga denggan. So nga dayta ti advice ni Paul. Then you will be like a fresh batch of dough made without yeast, which is what you really are. Christ, our Passover lamb, has been sacrificed for us. So ito ng galaki dahil ito last part. Jesus Christ, our Passover lamb. Amen. Amen. Hallelujah. Hangadajay, cast out that wicked person or remove that wicked person among you. Hangadajay ti preaching ko. Jesus Christ is our Passover lamb. Hindi naman minsan aganat tayo, kutan tayo, karkaro dagiti kasday nga, kasautan, no remove, awat ka ni Satanas, dagiti tataong hanga kabagbagaan, katsaan daw na nga inadal na dyan, o dati kadwa dituyan, nga nagkamali, inawat tayo ka ni Satanas. Makikita tayo matda, Peter nga nagkamali, the Abraham nga nagkamali, the David nga nagkamali, hanmat nga inawat ni Jesus ka ni Satanas tagiday. Iso nga dipindi. Amen. Iso nga nagiday, intuno bumasbasit lang nga bumasbasit. Sana ko na, di bali, oras ang sangapulo tayo basta na tayo jay masave. Are you sure? Nga talaga nga sa the plan of God? In the last days, ado iti alaan ni Jesus. Amen. Last days, kadadakelan ti harvest ni Apo Diyos ket iday last days. Amen. Mas adad-ado ti ma-harvest apta kaysa di time dagiti apostle. Why? The time the apostle in Jerusalem kan sumagmamanulang nga nation. Handang pa yung nakadanon dito sa Pilipinas. But now, the power of the gospel and the power of the Holy Ghost is everywhere around the world. Iso nga, kailan makita tayo nga more iti apitan ni Apo Diyos in these last days than the past. Amen. Iso nga, amo yung, dagiti di pananaw, dagiti dadu mga kakadwa, I love them. Awan di kagurgurak lata ka nakwada. Ba't kastoy? Amo yung, napansin ko, idi daytoy a week. Ada din napanan ni Brother Chester nga nang iba una kanya na, nga may isa nga, basaksagit dito'y piko. Nga ni-invite ka na tayo ni Brother Fred. Nga umay na dito'y church. At tinabang kami tipiko, ay napnapan ni Brother Chester, napan na in prayer they die. But the second time nga mapapan, they prayer after the prayer, nagtugaw, and then pinunpunasan datiling etna, idikunadan nga agidan, iday nga natay. So, idikunan, dagiti pananaw, tidadumay day, apay nga natay, tin prayer da. Possible nga siya eh. Pero, praise God kit dita na sangbos tayo pa'y nga na-lead ka ni Lord. So, di na-lead ka ni Lord, napanmanan piman ni Brother Chester di madamati lamay, taapay nga, adati kayat nga ibaganda di asawa di natay. So, hindi napan iso na, kung nada ka no mabalin ba, nga umay kayo, ayaban nyo ni Pastor Yok, at umay kayo man nagservis no bigat, sakbay nga ipanmi di sementeryo, tada di mang punpun nga sabaling nga church, pero, kailangan mi, no, mabalin la ko may kayumat nga ag-service. So, napan kami. Medyo palang, nga ni, hanga natuloy di ay, because it text ni Brother Chester, hanga nakita ni Mrs. Idi Rabi, so, kita na di agsapa. Nabasanan nga 9 o'clock, dadi oras tayo kat 8:40, nga nakita mi di ay. So, wala na, hanan nga mabalin. Pero, in communicate mi lata di ay, iti shortcut nga istorya, in-allow naman na tayo uray 10:30 ba sa umay kayo. So, di napan kami.
Siyempre, preach tayo na target ito, i-preach tayo na ito about Christ. Pero makita yung titatao, medyo, adula tamat kita tinagdangagay, and in life da dajay, iso nga, dagiti kakabagyan da, all over the world, adada nga nagdangag, habang agpipreach tayo dyan. So now, ngayon di makita mi dyan, ado dagiti tattao nga, hindi lang mangagdalangan nga pastor dyan sumrat. Wano pastor lagi ag-preach, agpaknida nga nagos. My point is, apay nga kakasday ti tattao na dati pa pastor. Because nasanay da nga minan, kadagiti past years, tinararami ti pa pastor nga agpipreach. Natararamidan ti pa pastor nga agpipreach at ti minatayan, they are so very bold. Naturad da unay, ket di ay tama-tama iti pagano, kas kada ugali, kas kada kwa. Nag-experience sa'yo madaday, so nadapapanan tayo, nirugita yung tag-service, napandan namin dyan. But napansin ko nga may preach na ito'y, ni Jesus nga talaga lang ti preach mo. Nakita tayo, ti pa nag-change sa gitinap na panan tayo nga, nga lamay. Napantay 74 di alibakong Englandad. Napantay yo dyan. Nga uray na gidi dadumay dyan nga babarta kuno kwa adadan nga masasidik. Hanaya nga dadjay the purpose ni Lord. Ha? Nga mawatakon dagitoy manen. So nag-preach tayo lata. Nga mumamayan kanyak no kumag gamin makitan iti mangas kasaba no sino nga talaga gamin ti kasaba. Umasidag ti tao because mabisinda iti word of God. Kaya't dati masave. Amen. So makita yo di alibako na panantayo kasla crusade. Kaslaawan ti bangkay. At ado din na revive, Lutheran, Katoliko, kaskadakwa, uray din na panan mitita, Anglican, ken na duma-duma nga churchay, pagan, dada di chay. Kabuti ti magbagan, Jesus loves you, He died for you, no resiban niyo maawat you ti life. Ado ti madmadingo galiyo, but kaya ni Jesus nga baliwan daday if you believe. Dagiti nga message si mangit ited iti hope. That the message, the gospel message of hope. Amen. Haan nga message nga mang destroy. Message nga mang isalakan. Katihan nga mang believe, it's up to them. Pero handa yung gagagaran nga ba? Da kayo nga pagano, pagpunipunan ti demonyo. Da kayo nga sugador, babairo, ken manag... Agpaiso di bagbagam, but you are in the wrong way. You are in the wrong presentation of the gospel. Because da kayo nga makikamalala, da kayo bartikero, da kayo nga sugador, adan namnam, adan timang baliw kada kayo nga Jesus Christ. That's the hope. Tanuhan kayo nga change, maba kayo nga impyerno, but adan ti way, come now, come back to God. Adan ti message of reconciliation, be reconciled to God because He loves you so much. Amen. That's the message of the gospel. Hallelujah. Inayunan tayo ba? Tirong? No. Pero inikan tayo isuda tinamnama, kaslada masaksakit ngamin nagiday. Ngadan dalidan matay. Anya to ipan mo. Ha? Ipan mo the life for them to live. Amo yung kasla binugbog titulisan dagitang unbeliever. Dinestroy iti enemy ti life da. They need hope.
Tawanan ti may offer ti lubong kadakwada nga pag-asa. Ti ayan langan ti pag-asa. Di message nga good news iti church. Nabanugan ti lubong. Adadan gagsapsaper iti adu nga banbanag dito'y earth. And they need message of hope. Message of life. Message of power and strength to empower them. And this is our message. So He is our Lamb. The Lamb of God is so powerful because He is the Lamb of God. So Christ is our Passover Lamb. John 1 verse 29. Pakita kita Jesus is our Lamb. He is the Lamb of God, but He is our Lamb also. Isunan iti kordero no karnero tayo. Karnero ni Apo Diyos, pero karnero tayo matlang. Tawanan ti may offer tayo kini Apo Diyos at hanan nga acceptable ti animals. So nangaramidan ni Apo Diyos the perfect sacrifice. So He provided that lamb. And provided the lamb for us. So Jesus is the Lamb of God, but Jesus is our lamb also. Ayan na pagkita tayo dyan. They first nga inbasak, Jesus Christ, our Passover Lamb. So He is our Lamb. Dito'y mat, kunana the next si John, so Jesus. Sino di mapapaan ni John? Ni Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So makita yung Lamb of God. So Jesus Christ is our Lamb, and Jesus Christ is the Lamb of God. Anya jaramidan ti Lamb. What is the power? Ija Lamb nga daday. Anya ti power daday nga Lamb. The Lamb of God, or our Lamb, will take away or takes away the sin of the world. Isu na ti mangikat ti basol ti lubong. Wanatahan pa nga natay at the time. But hindi natayan, He took away. Inalanan. Past tense tatan. He took away the sin of the world. Your sin and my sin. Inalanan. Because na-sacrificean day tangalam. Ijay cross. Amen. So ijay nga makita yo, Jesus is our Lamb. Jesus is the Lamb of God who takes away or who took away the sin of the world. So natin ang ikat ti basol ti lubong. That's the power of the Lamb. Amen. Next nga kayat ko nga ipakita ka na kayo dyan. Number 2. Nga kailan makita tayo that Jesus Christ is our Passover Lamb. The Lamb has been sacrificed for us. The nga Lamb na isacrificen for us. Kailangan nga kitaan tayo the power nga mabilib tayo nga Lamb nga isu ni Jesus. So bilang tayo daday text 2 tayo. 1 Corinthians 5:7. Our Lamb, the Lord Jesus, has been sacrificed or had been sacrificed for us. Makita nyo dyan, in the last part, for even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Amen. Sino ni Jesus? Our Passover. Pero di NLT, dito makita the Lamb.
Christ our Passover lamb. Tati Passover adati lamb nga mai-sacrifice. Amen. Now, has been sacrificed for us. Na-sacrifice the lamb. You need to believe that the Lamb of God and our lamb was sacrificed. Na-sacrificean. So, kailangan nga bilibo man jay power, jay sacrifice na. Now, what is the power of His sacrifice? Exodus 12, makita tayo rito No kaya't yung basahan namin dahil, chapter 12, verse 1 to 13. Ini kayat ni Lord nga isaban ti Israelites ijay Egypt ket umayon ti judgment ijay nga city or nation nga i-pour out ni Apo Diyos ti judgment but sakbay nga i-pour out na ti judgment mangaramid pa ni Lord ti way tapno dagiday nga Israel ket maset free, may deliver, maprotektaran against ijay judgment nga diye. Kitamuyo, tinaramid na. Ti way ni Apo Diyos nga mang set free kadakwada is the Lamb. Ti power nga inted ni Apo Diyos nga mang set free ti Israel is the Lamb. The same data, sakbay nga i-pour out ni Apo Diyos ti judgment here on earth, inted na pa iti Lamb for us to be set free, to be delivered, to be protected, to be forgiven. Amen. So before I pour out ni Lord the judgment here on earth, adabay chay Lamb nga inted na before nga judge na the earth. He is Jesus Christ, our Lamb, our Passover Lamb. So he's still ngahan paing lang ay pour out ni Lord the judgment dito'y earth. Mairid-read na dyan. So kailangan nga mai-preach dito nga Lamb of God nga isunod Jesus for the people. Amen. Hallelujah. For their salvation, for their deliverance, for their protection, for their healing. Amen. So writing nga Jesus, picture na dito yung lamb, dito Exodus chapter 12, while the Israelites were still in the land of Egypt, the Lord gave the following instruction to Moses and Aaron. That's verse 1. Verse 2, from now on, this month will be the first month of the year for you. Announce to the whole community of Israel that on the 10th day of this month, his family must choose what? Choose a lamb, a young goat for sacrifice, one animal for each household. Dahil tayo di old. Tahan nga babaling nga pagbibigayan na di one lamb. One lamb for each household. Announce to the whole community. Sakbay nga i-pour out ko ti judgment dito'y Egypt. I-announce you pa ito'y. The same data. Sakbay nga i-pour out ko ti judgment dito'y earth. Announce the good news. I-announce you pa jay power ti Lamb. So we are now here announcing, preaching the Passover Lamb, the Lord Jesus Christ.
Amen. So announce. I-announce nyo. And then mangala kayo. Eat a lamb. Choose a lamb. Amen. Kadakwada mang pili na. But ni Lord, kada tayo tinangpili ti Lamb of God para iti salvation, deliverance, and protection tayo against the judgment. Woo! If you believe in that, ket lagi ito'y nga COVID virus, ngam umay dito'y, nagita ti attack the enemy in these last days. But if you have the Lamb, no adakin ka the blood of the Lamb, no adakin ka, the dying nga na sacrifice ng Lamb, you are protected, covered by His blood. So Jesus Christ is my Passover Lamb. He is your Passover Lamb. I have His blood. The power of God to save His people. Amen. So makita yo dyan, verse 3. So, tapno makita yo by verse 5, lapsan tayo nila do mga verses. Verse 5, makita yo, the animal you select must be a 1-year-old male. Malalaki nga lamb. Isungan ni Jesus, lalaki. Amen. So makita yo dyan, 1-year-old male, either a sheep or a goat, with no defect. Awan ti defects na. Awan ti pakapilawa na. Ngelem. Ambuyo ka di. Nga di matiliw ni Jesus. The cross-examine o dababasol na nga talaga unawan. Naipan kadagi Pilato. Kaya lagi kaadwa na kataday nga time nga pala katiliw ni Jesus, edajay iti panangirid-ridi dati Passover nga piyesta ti Israel. Apay nga nairanra na, nga ididandanidan, nga i-celebrate ti Passover na tiliw ni Jesus, because isunan jay may sacrifice nga Passover lamb at a time. Ngamdagi the Israelites, awan ti revelation day, even Pilato, Caiaphas, they don't have any revelation for that. Handa nga mo, nga sukatanan ni Apo Diyos, jay lamb, nga may offer every Passover, isungay jay time, nga giridi dan command ti lamb, ni Jesus tinatiliw, because He is the Lamb of God. He is our Lamb. Isunga din na pan ni Jayan ni Pilato, John chapter 18, kitaan tayo dyan. Iti John chapter 18. Iti verse, mabalin nyo, basahan to, verse 28 to 40, pero mapanak iti verse 39. John chapter 18, verse 39. Iti napanda. Woo! Hallelujah. Atrasan tayo man basit, verse 38. Oh, hallelujah. What is truth? Pilate asked. Then he went out again to the people and told them, he is not guilty of any crime. Idinen binbisigatan o nabasol na. Awan nasarakan pati ni Pilato, in the King James translation. Even Pilate, I find in him no fault at all kunana.
Ta in-investigate da Caiaphas, da Pilato, da ito nga Jesus, ngumhanda nga nasarakan. Iti oray basit lang ko mga basol ka ni Jesus. Tamoyo, no mapilin Jerusalem, iksaminin da, no adot kuto na, wano naputulan, wano nabuldingan, wano ada. Yan. So, in-investigate na ni Jesus. Kat na ito itinasarakan ni Pilato, I find in him no fault at all. So, he is qualified, the Lamb of God, to be sacrificed. Amen. Hallelujah. So, makita yun. Katidya nga time, verse 39. Kunana, but ye have a custom that should release unto you one at the Passover. Kita nyo, ti ugali na. Ano dumanon ti Passover, mai-release iti balod at the deliverance. Ijay Passover lang. Amen. Kaya ba? So ako na, well ye therefore that I release unto you the King of the Jews? Kaya ba nga i-release ko kada kayo na ito nga Jesus? Tawan di basol na. Pero minadin lagi dita tao, kaya't mi nga ti i-release mo ni Barabas nga may sangatulisan. Kita nyo tinay-release niya tulisan, may sacrifice ni Jesus. Kasla ka dihay. The sacrifice ni Jesus, there is power, iti deliverance. So nga nagiday, tutulisan kayo idi. Agtatakaw, mangkukusit, chismoso, chismosa. Iniawan pa iti sacrifice nga lamb, kasday tayo amin. But praise God, God had done ni Jesus nga na sacrifice and mighty deliverance in our lives. We are now free. Handa tayo nga balod, dyan ang balod ka na tayo because of the Lamb. Kada may sacrifice day lamb, ije Passover ti Israel, mabalinda nga gi-release. Mangwarwar kada gide balod. Now, na i-sacrifice na dyan nga Lamb of God. So this is now the time of deliverance. Amen. Mabantayo yung Exodus 12, verse 11 and 12. Hallelujah. Kailan makita yung the power of the Lamb. The power of our Passover Lamb nga Jesus. Amen. These are your instruction for eating this meal. Be fully dressed. Wear your sandals. And carry your walking stick in your hand. Eat the meal with urgency, for this is the Lord's Passover. Kaya't kung maawatan na giderduma, ibasa tayo tayo Lucano. Verse 11. Listen, dito ni Jesus, kasi ni Jesus. As our Passover Lamb, kastoy to ti panangan nyo. So nga kastoy ti panangan nyo, the message of the gospel. No kanan nyo the message of the gospel. Be ready to flight. Be ready to travel. Amen. Be ready. Mamang panaw, ijay Egypt of your life. Be ready to be delivered. Isu ako na kastoy do ti panangan nyo, masapol ang nakakawas kayo. Akas!
agbiyahe. Hanggang nakakawas nga maturog. Nakakawas nga agbiyahe. Because no kanin nyo daday, time nan nga mapan kayon jay promised land. Panawan yun ti Egypt of your life. Amo yun ti Egypt, darkness, worldly kingdom, kingdom of darkness. Panawan nyo, no kanin nyo daday, be ready, nga agbiyahe. Because umayan ti deliverance mo, no kanam. Umayan ti freedom mo, no kanam. So be ready. Hallelujah. Hanggang agkawas nga maturog. Kawas ka nga agbiyahe. Hallelujah. Si sa sapatos kayo. Panakasapatos yu. Ti panangipakamuyo ti good news kunana in the New Testament. Ti sapatos tayo ti good news. Si sa sapatos kayo mangahan. Si sasarukod kayo. Agasa magsarukod, urahan ng lakay ken bakit? Si sasarukod kayo, kit dalasan yu akanan. Hanga, aglaladot nga mangmangan. So naman ka to word of God, dalasan! No kanam jay gospel, no kanam jay message of the Lamb, dalasan! Hanggang agpatay-patay. Hanggang aglaladot nga kaslag papanatang agtasalang kaso. Tarasam nga kanan. Tapas-pasam tagbiyahe. Hallelujah. Because pinagbibiyahe isang ano kanam. The message of the gospel of the Lamb. Into no kanam da jay. Hallelujah. Ipanda ka. Ijay place nga di mo pa'y nakikita. Uray tata ti biyag mo. Adupay iti pangipanan ni Lord ken ka nga mas higher level of life. Ngahan mo pa'y nga nakita. Amen. Kat karkaron ton ijay paradise. Di mo pulos nga nakita. Hallelujah! Dahil ti pangibiyahian ken katig gospel. So ano, paspas ka nga mangan. Wow! Woo! Sika iti umununa nga biyahe. I believe nga dito iti panangan na dito hanga i-slice ang lakman. Kapsat, awan tiyag kaskas jay. Awan da jay, mayat tiraman na, awan takasakas. Magsimaysa kat mangan numabalin kat agsasabay da. Kasi ba palangan nyo ti Word of God? Uno ko na palang, ay mabalin nga i-slice ang dakman. Awan takaskas jay. Siguro na iparadan de may sangalam. Magsiala na may kitlin. Handang nga mauray nga da palang mangyawat. Sige. Hallelujah. Because tatan di pinagbabiyahi. Amura yan, nauma tayo dito i Egypt. Pagbiyahi tayo. Ketatan di time. Hallelujah. Verse 12. Itilay ta arabii. Sorsorak to ti Ehipto, ket papatayak ti amin ngay nauna nga anak alalaki, iti pagilyan, tao man wenno animal, dusal to ti amin adidyusen, ti Ehipto, siyak ni Yahweh, kunanay da. So ijay nga time, dusanan ni Apo Diyos, dajay, nga Egypt,
Pero sakbay nga dosa na, in prepare na pa'y, dagijay, believer ijay, mangan kayo, ngam dagijay taga-Egypt, awan ka amuda ijay, nga dandanin nga mapasamak. Iso nga tilubong handa nga mo, ti mapasamak no bigat. Ngam da tayo, amu tayo. Iso nga mangan tayon, be ready to fight. Amen. Oh, hallelujah. Verse 13. Praise God. Agpaito tidara akas pagilasinan. The blood shall be a token. Pagilasinan. Pangkitak. Kunani Apo Diyos. Labsakto dagiti amin na balbalay ang makita nga adadara kadagiti bautek na awan to ti pakan anwanyo inton dosaek ti Ehipto. Sino tihaan nga man ano? No mighty judgment day adati blood ijay doorpost of their houses. Anya ti house tayo data, not the house nga building. Your house is your body. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 4. Hallelujah. Listen, kadagitoy. Amomi nga inton marakrak daytoy akalapaw apag naudan tayo nga iso ti bagi tayo ditoy daga. House. Ijay English, ijay NLT. The house mo data is your body. Pero do what the message na da may karga, jay blood, ijay doorpost, ti balbalay. Ti may sa ijay nga meaning na maipahid, ijay cross of Jesus Christ. Nga iso ti pagkamangan tayo, the message of the cross. Pero one thing, nga kaya-applyan na daday, as a believer, you need to apply that in your body. You have now the blood. The blood of Christ is in your heart, is in your body now. Hallelujah, your house is your body. Amen. Hallelujah. At kunana dito'y adan to balay nga ited to ti Diyos, apag naudan nyo ijay langit. Balay nga iso ang mismo, ti mga ramid ken agpaut tag nanayon. Verse 2, ita, agsinay tayo tadakkel di tarigagay tayo asumbrak, itibukod tayo nga balay, nga aggapo sa dilangit. So adda ti mang sukat to dito'y house tayo data. Okay, verse 3, itikasta, ti pa nakakawas tayo, han tayon ton, alamo-lamo. Verse 4, bayat ti pa nagtaang tayo rito, itiray to'y na indagaan na kalapaw, agmay-maysa tayo, gapo itirigat tayo, sana gapo, takayat tayo, nga ikiwaksi, tinaidagaan abagi, bagi, no diket, kayat tayo, ti makausan, itinailangitan, tapno, ti matay abagi tayo, makausan, itibiyag. Amen! So, anya ti house. Your body is your house. So, apply the blood of Jesus in your house, in your body. I have the blood of Jesus from head to foot. By the power of the Holy Ghost, I believe in His blood. Nung makita ni Apo Diyos, jay faith mo, jay nga blood. Anya ko na naigsoy, 12:13. Ijay English. Woo! But the blood on your doorposts will serve as a sign, marking the houses where ye are staying. When I see the blood, nung makitak jay blood, I will pass over you. Labsak na kayo. Labsan na kayo ti judgment. Labsan na kayo iti unget ko. Dahil kayat na sa uwan ni Apo Diyos. And ti maysang kayat na sa uwan, I will pass over you, I will spare and protect you. Isu nga makita yo the power of the Lamb,
Jesus Christ, that is for our protection and that is for our deliverance. Amen. If so nga, if you believe, and this Lamb, dagita ti bilibam, I have your blood, Jesus. I am now free, na set pre-act ti judgment. By your blood, I want to right the judgment in my life. Isung ako na nagtagbibiyag ka ni Jesus, wala na ka ni Jesus. No judgment or condemnation. Amen? Anya ba di ko na Revelation 12 verse 11? So, anya na makita yo, Jesus is the Lamb of God. The Lamb is for our deliverance and the Lamb for our protection. Amen? Yes. Hallelujah. Whoo! Amen. And then, the devil or Satan was defeated because of the Lamb that is in us. So nga lagi natin kapunay bagbagat tayo, the devil is defeated. Ano ti may bagbagay dyan, bahanda nga mo tinangipat batayan tayo dyan. Ti kabutang ni Satan, can iti prove ni Apo Diyos, jay faith mo ijay Lamb. So nga lang na dabilibam ijay Lamb, nga ni Jesus. So thee have defeated him, the dragon, by the blood of the Lamb, and by their testimony, and they did not love their so much that they were afraid to die. Like physical. So makita yo nga tinangparmak dagijay nga believer nga ada ijay revelation is the blood of the Lamb. Iso nga powerful ti blood of the Lamb. Powerful ti sacrifice ni Jesus. Ijayak nga ag-trust, ijay kayo nga ag-trust. So ano kanan nyo ready to fly. So nga na jay, binilieve ko ijay Lamb nga na jay, iti mga ipan kanyak, iti mas higher level of life. So iti mga ipan kanyak, iti plan and purpose of God. Iso ti mga agas nga message karag iti masaksakit. Isu ti baka destroyan ni Satan in their life na giti mang believe. Not me, hanga siyak ti kinarami ti dyan. The Lord Jesus, nga ada, kanyak ti mga arami ti dyan. Nga isu mo lang di ada kala kayo. So that's the message of our Passover Lamb. Amen. Isu nga data, na isacrifice na dyan nga Lamb, nga kasla ide Exodus, nga pinartidan, ti aramidam langan, is to eat the message of His gospel. And really for your deliverance, really your flight, really to go to the promised land and believe that you are saved from judgment to come. Hallelujah. So ano adaman, ti masaksakit pa lang ditoy, ada ti iniganan pa lang ni Satanas. Believe in the Lamb. Jesus is your Passover Lamb. Jesus is your deliverance. Jesus is your covering. Jesus is your protection. Jesus is your power to travel, to flight. Amen. Amen. Iso na daday, itikit-kitaan ni Lord no mabelieve. Iso ako na nasipsiputak ti saok, tapnoy patungpal ko. Tisipsiputa na nga sauna ni Jesus nga nang i-workout ita. Ano ti mangkukote dyan nga scripture, sipsiputak ti saok, tapnoy patungpal ko. Handa nga mo nga tisipsiputa na, jay sauna about Christ. Tapnoy patungpal na di mang believe. Si kabari ay?
May saka ba dyan? Amen. Mangmangan ka ba? Darasam ti mangan. Tapno daan ka maudi. Kaan ka nga kaan. Awan iti mabladan dito'y gospel. Hallelujah. Iso nga numangan ka, iso ti pigsam nga agbiyahi. Iti ay wilderness of life. So ti kadwam nga, dadya panangan mo, iso ti strength mo to fight. Ti may sapay ngin bagaday dahil, no, dalan to Exodus. Isagana yo, kat nayunan nyo, dadya unleavened bread. Kada dahil, nayunan nyo tinapapait, nga nateng, nga kanon nyo. Iso nga tinapapait, nga nateng, pang papigsa na dyan, kadagidag biyahi. Amo ni Lord. Nga no agbiyahi na, nawatiwat tidalan, kat kailangan nyo nga food, dyan napapait. Ngam timadi kalagidyan nga Israelites, handa nga naawatan diyay, nga isuti power, iti bagila, mang strengthen kalakwada, nga magna, nga biyahi. Kaya't dati karni. So nga karni ko na kuna da delitang, isong ado tithanga naka danon. No kinayat da kuma, dagay dyan napapait, baka matibay da kuma. No kitaan nyo in the Bible, in the Ezekiel Revelation, adada the scrolls. Ako na ni Apo Diyos, alam ko na kinityan. Takanam! Diniganan di anghel nga pagbasaan. Kat inalan ni John kinana. Kat nasamit ijay ngiwat na. Ngam napait ijay tiyan na. Nyari jay. Timay sa kayat nga sa unda jay. That's the word. Nasamit. Ijay spirit mo. Ijay panangan mo. Pero ijay lasag mo. Napait. So napait iti lasag ti gospel. So ano dyan na inlasagan ti biyag na matamaan. Napait. Ngam kailangan nga kanam tamapurga. Rabasyande.